colegio yarimanda me caí con la caña ronajiana si yaris que me cana que chupinisca con la unda unigijaniska pica ñukanchik purikarianchik comunakunam. Por ejemplo, kaymanta rikarianchik ura llaqtakunam y mana sarawkuna hukupi ñukanchik kaymanta rikarianchik habasikunata aparishpayman yamtawkunata aparishpayman caballopi rikarianchik y chaypi sarawkunayman chuqllukunayman cambiashpa shamukarianchik. Chayna ñukanchik kay como urqushkatama kaymantaka papawan, habaswan, cebada, trigukunawan cambiakarianchik. Sarau chaymantaka sarawkunata maskangapak ima cambiangapak riqsikunaman karangapak ima hinarishpa apamushpa ñukanchik sarawman mikukarianchik. Ñuka pashuti Ana Lucía Simba kapan. Ñuka comunidad mi kapan San Juan de Enguincho. Ñuka comunidad pika rurashkanchik ñukanchik propio grano ukunawan y ñukanchik charishka ukunawan cambiashkanchik. Shamu ukunaka findo ukunawan shamun llaqta arrozguwan shamupan ima charishkata imata kaypi natural hukushkata ñukanchik compartipashkanchik uniklla nishpa nipanchik nachu uchinamantapachik shinawata unikllata yachapani y kunanpas shinatami kaypika ruranajupanchik. Según ñuka abuelitokuna parlapan, paykunaka purishkanchik nin shuk llaqtakunaman llushishpa, por ejemplo, Walsaqui, Moraspungo, kay Asama, uku Selva Alegre kunata shina rinkashkanchik nin shina cambiashpa tigramungapak kaymanta granukuna fukushka ukunata apashpa. Asamama rikarianchik, Walsaquima rikarianchik, Kichinchima rikarianchik, kunami carrukunachik, caballopi rikarianchik habasita apachishpa ñuka taytakuna pushparinakarian. Shamukarian Cotakachimanta, Quirugamanta shamunakarian sus señorakuna ñakutin Cachi, Vera, apash shamukarian cambiangapak kaytatama ñakutin. Ilumankunamantapish shamunakarian tantakunayman apamurkarian Punquimanta ima, Istirakunatapish apamurkarian Cebadawan cambiakarian, tallakunata apamurkarian Cebadawan, cosechador shamuna Istirakunayman shamunara cosechador kaylasina shamunakanakarian. Unik jamarna que te yoy kana ijangan katiata juana tamun paykuna pagan y madrin kaymanta rinña hatungapas rinkunakan. Ñuka yayapi kana nasindishkanichu granuta hatushpa taka mana charishkanchik ñuka tiempopika ñuka chilakuna ñuka daykunaka ñanini cambiashpa karashpa o alchishpa charinakarianchik. Shamukpi ña convidashpa ima convidanishpa karashpa kachakarianchik ñukanchikuna. Kunamika ucha ña llullupi ma habas ma chuqikunami chuqillukunami llullupi hatun y muy illakuna kidanajun. 1, 2, 3 pistas, tenemos los banderines a cuadro rojo con blanco. Vamos a ver. Ahí, ya, eso, el número 4 está tomando posición de la primera posición, el número 6 y se regresa el 4. Granukuna chaykarimpish intercambio tarurangapa porque alimentación baka chay granukuna chapushpa llatami siempre ali ñukanchikpa sanukuna kankapa kan nachu porque siempre tukuy grano hukun mayja llaqtawpi kashpapish pero ña shuk llaqtawmanta apamushpaka ña chay ukunawan ñukanchikpish aydarishkanchik ñukanchik alimentopa wawakunapa. Ñukanchik llaqtakunapika maymanta tarpun mikungapak. Kunanpi rikushpa katungapa kan, pero pundaka mikungapak tarpushkata shinallata chay uray llaqtakunapika mana tiyan papa. Chayka maymanta dinkarka na papa tiyanmanga maymanta yakuti findogota yakuti misiri o sea shina ashtawanqa yanaparina yuyaywami chaytaka shinan unigillaytaka na ashtawanqarin kullkina yuyaywa y payna charikpika ñuka kayta yanapasha y paypash o sea ishkandipi yuyarishpa chaymi mishimipika reciprocidad o ida y vuelta chayka chayka shina kan o sea kayshpa beneficio pistian y ñukapa pistian.
Ñuka pash compastini, ñuka charishkata y paykunapish ña kutishinallita compartimun y chaypi como que en familia sentirinchik. Ñukanchika kushikshayari, shu comparti, ñukararishpa sentirin alita. Al senti kararishpa, na ñukanchik shuklla dueño. Ñukanchik shinaku uniguillashpaka ñakutin ñukanchik mikungapak alimentaringapa kan. Hatungapa rishpaka paykunaka shuk shamugrukuna mas que todo. Paykuna shamun randishpa rin kaymanta ñakutin shuk ladopika hatungapa rinakun chayka kutin ñukanchika tal vez karashpa ima kacharijunka paykunaka ñakutin ganancia chaypika kan paykunapak. Como que se aprovechan de la inocencia de las comunidades. Chaypika shatana alita sentiripani porque ñukanchika kaypi como familia cuenda compartirinchi kuti hatungapa rijuyka na ali rikuripan. Mishu kawsaypika imash tukishakunashata fangasha rikuyta ushanchik paykunaka imatata muna tarpusha, hatusha y kullkisha. Ni siquiera mikungapa mana yuyanajunchu. Achishata tarpusha, imashti tukuylla ña yarjaykankunama hatusha, pero paykunaka kullkita ñukama kuchu. Ashtawanqari kaykunaka ña hacendadokuna, ña yaya empresariokuna chay yuyaywa kan. Campesino o llaqtapi kawsaq mishukunaka ñukanchik kawsayta hapishpa kawsan, incluso kichwa shimita yachakun. Bienvenido kapan mayjan shina uniguillaykuta ruranapa munashpaka kay comunidad kunaka dispuesto kapanchik chaskinkapa porque de wasi wasiyku chayamukpika ñukanchikpash ali chaskishpa kapashkanchik y shinallata katinapa munapashkanchik. Wasiykupi mingachiway nishpa chayamukpika chaskipanchikllami y shinallata ñukanchik tal vez atalpaukuna, lulunkuna charinchik, shinaku cambiapanchik ñukanchik. Na obligayta ushapanchikchu, con voluntad de shamukpika ñukanchikpash dispuesto kapanchik chaskinkapa ñukanchik wasiykunapi. ¿Quieres saber más? No olvides suscribirte al canal de YouTube APAC Otavalo.